Na e tofo ina I mātou e pei o le a rio na tofo ina. Na e au maia I mātou I le upenga. Na e tu ina mai mea mamafa I o mātou tua. Na e whati e tangata I o mātou ulu. Na mātou sava vali le afi ma le vai. A ua e taita ina mai I mātou I le nuu lafu le mu. O maia, tātou tāpo I atu I lo tātou atua. Amen. Tasi le li I loa lofa tele mo loa kalesia. Mo loa tu wala au lava ma le whaalo alo. Nganga pa ia e fio maia I o mātou loto uma. E te whapa ia ina I mātou. Ina se ia mawhai o na mātou whaia o le nei tapua inga I atu. A peise vai tafe le whiwhile mu. Pe lutia nei le sou, I ne o langa nei o te mori maupea. I le ali. Sifunu le iwa le vi ingo le atua tātou pesea.
ni ai tu mai. I o tātou iho, mani tātou le. Tai au la. Tai au mabino. Tai au whautu ai nei whao na tō whaika whare ngāko na whātuanga whare ngāko. Au te tai au. Ta nai fa mafine to anga le fa moe moe o le au tau mwhai. Wali ngata i lea o se tai au o mata ngō fie o wha mau le matala langa matua uhu ma le au se papa o e sa lato la langa ina le soifua whale nganga o lau au tau mwhai le nei tau sanga atoa. Whaiva o fi tā ma whainga tā. Sa tau wasa mai le vau filifili o whainga tāma pua ngāo leo langa. Au na langa. O ngalu whatio o ma ngalu whan toto. Ai ale nei tai au mata ngō fie leli ie. Au au whainga ruenga ngalu lue. O le ngata i lea au a inga o wōma au mea mamai o le au whau o le nei tausanga. O lau au na o tui mata. O whainga ruenga te tofi. O mātou wheiloa i fia le nei tai au. Se ia momoli la palapa o mālo i a te oe. Masula loa le lei. E o ina whita le ala. A ua mātou iai le nu o mātango fie ma le tai au manino. Ua mātou whapeane ula ua ulai. Pale ua pale. Titi ua titea i loa lofa ma lo wanga le lei. Whawhetai tele le atua i lo fisoasoani. Mi le tausanga sa whenga iai lau au na taitai. Le pule ar korisi ma whai a o ngā malinga luenga whainga. A whawhita au le fisoa ina ai le soifua ma le ola o ina. O tūpulanga talavou o lau e kalesia. Whaoli oni mo lau au ma lau ngā luenga. Tele wango ngoto lātou vā i le li o le lano langi. Ai whawhetai ilo wanga le lei lea tuai. Wa wauli masao le wha moe moe o tini le wha moe moe le tuunga sa tau pati mai ai. Vi ia lo swafa i le nei tai au. Whawhetai i le tomai ma le anga waa au na we de tofi. Au na vaa. O lātou whaiva ma ngā luenga. Lea tuai wa e mā lo le whātou tainga i le nei tai au. I le titi le whawhetai i mātua ma ainga o le au whau o le nei tausanga. I a te oe lo mātou o tua. Lea ua e tali whaaliali whawhetai tele lo mātou ni. Whawhetai tai o lau i kalesia. I le whaingo fie le ngā luenga o lo whatino. Ta pena le loto i whale le tū whale tino. Ta pena le loto i whale nganga. Ina ia whaia lava ma vea lau whanau. O ni au na tau au ngā ina mo au whe au. O le tau au ngā ina le li ie e pule oe le soifua ma lo mātou wola. A le ngā ruenga tai o lau e kalesia e puno nou le pō ma le au. O le au ma le pō o lau au whai ngā ruenga. Ua malie i lau whasoa mo i mātou. Te le mātango fie. Te le mea le leiwa e whaia le li ie. Mātou te oli ma fia i ai. Vitai le tapua inga lau e kalesia. A vea lava lau korisi whai au of tumutumunga i ma fau ma fina ngalo lau e kalesia. Mātou te whapeane le li ie. Ia vi ia lo suafa. O no ngā luenga ma mana wa uma na e whaia. Ia te whaiva e asa ma se mau. Ke le whale tonu o au na e te tofi e tai lau whi au ma lau ngā luenga. Te le fo isi se o le au tau mwhai. Te au nanga i le ato atoa lau i kalesia mo mātua a inga. Tautua ina lau whi au. A le tapua inga mātua ma inga. E ei teimi e whawai vai ai. Whama ngalo lau e kalesia awa. Sa mātua au nanga wa le ato atoa. Wana oe ato atoa i mea umana. La mātua di talo whamone mole leli ie. Ngā le maliuti ngā oe ke riso le sātau. Whai maala o lo mātou wha maangalo ina. O re te talo le nei tai au.
anga le lei tai o lau kalesia. E o tu le foe a wale fa foe ino lau fi au ma lau ngaluenga. Le li ie, te ia e fe soa soani mai. O tu pupuina le tō whapa ia ma le whaututanga o mai a te oe. Tai te inai lau e kalesia i le whamaoni mai a te oe. Sili ai le li ia le nganga e te whasoa ina le matu pala mai a te oe. Sa unifono lau e kalesia. Ma e al conferenisi lau so whalfani, le president sila lau so ma tai o whasinoti o lau e kalesia ma lau so whalfani. Le li ia le ngalo le loto whaftai i a te oe. Pa le mātou wala au, anga le lei mai ai le nei aso. Wha moe moe le li pole ma whai aonga, ma lau koris whawhai whi au. Ma nu te le ina wha moe moe ngā o le a whenga iai. Mātou te wawa ai i sele selenga, o le aso o le sele selenga, sa puno wa iai. Lau au tau mu whai ai, mai se o leo whai ngā ruenga ngā rurue. Le li ie awana i vi ia o mātou tangata po au auna. Ai a fo i lava le vi inga i a te oe. O lena e whātutu muina i le tau mai ato atoa mai lau lava a fionga. Ia, anga le lei le au tau mwhai. Nisi o whai uina le tau mwhai le nei aso, ia manu te le ina la tau au. E ala i lau lava whātasi mai. Nisi o lia wao e wha wau pēr le ngā ruenga wha mole mole. Ia iai pēr lau lava file mu. Tātou whē ngai maoe. A wane e tu la fo ina lau e kalesia. Mātua mano lo, mano, we ua afu le soifua i lau whiau ma lau ngā luenga i lona tautua ina. Wha mole ia maua pēle mā losi ato atoa mai ate oe. Lau au whai ngā luenga ngā lunue, tā pena whono, mausu whono mai le langi oe le li ie. E manu ia i wha moe ngā o le nei aso. Wha manu ia i a inga, o wō ma au mea mamai a le au whau u le nei tausanga. Ia i lo lava lofa tu noa. Anga le leilo mātou atunu o Samoa, ia iai pēlo file mu, sa uni atu mo whai ngā whiriwhiringa e ala i pālota ia ma le amia tonu mai ate oe mātou te wha moe iai. Au ere tu la fo ina au e kalesia, iona taitai o tō whao pēr kalesia, wha no manu mo se manuia o le atunu, wha mole ia pa ia le ngā ruenga fola. Ia i mātou wai o mawhatia, ia e whesoa soa ni atu. Tātou whengai ma oe a whai taulawa fionga awa mai mo i mātou. Se upu fola e lau taitai. Wha mole ia mana lo lava whina ngalopa ia. Iesu ke riso na ea o i mātou i lau talo. Lo mātou ta mai o i le langi. Ia o mai lo mano, whai alo whina ngalo i le lalo langi e pea na whai e le langi. Lea sunei o mātou mea ai e tau mare asu. Fa mangalo ya te mātou ya mātou wangsala. Peo i mātou whona mātou fa mangalo natu. Ye wanga leanga mai ya te mātou. O whoere te ina i mātou le whao so songa. Ia la vea ia i mātou ai le leanga. Wae o le malo male mana. A toa malevi inga e wha vaulava. Ameni. O le faitauina o le afiong pa ia alo tātou tua, o le soni mai le fiangeng tuai, o la mau mai le tusi salamo. Lua se fulu, ia o te faitauina ni pai up. O le nei wa o iloa e whaola ina i ova o le na ia whauina. E tali mai o ia ia te ia ai lona langi pa ia, i le malosi o lona ao tau mtau e o lai. O lo tau nisi i Kariota, ma nisi i Solfanua. Ao i tātou o tātou tau le suafa o Iova lo tātou o tua. E puno nou lātou ma lātou pā u. Ao i tātou te stu i lunga ma tūtu mau. Io vai, ia e whaola mai. Ia whaafonga mai le tupu ia te i mātou. I le aso mātou te wala awa tuai. E tātou vi ia le tamai, e tātou vi ia fo Iesu. Vi ia le angang sa e o le whaavau. Amen o lunga iwa.
tau mai whengangi fōu la mo mai le tala le Yesu Kiriso fa mo mawina mareko o lona whai upo sifulu ma lima o te whaitau ina fo i nao nai whai upo. O la tau tā fo i lona ao i le u ma whianu i a te ia ma toa tuli ma ifo i a te ia o man la tau whatau emu i a te ia on la tau to e se ina lea o le ofu pa auli i a te ia ma wha ofu i a te ia i ona lava ofu ona la tau taitai atu lea i a te ia i a whasa turoina wa alwane le tasi tangata o Simona Kureni o sau mai le bao e ta maa foi o ia o Alisana Marufu on la tau whata wa nau lea i a te ia ina i a ave i a te ia lona sa tau taru lava le ngang o le tua e whapa ia mpamangia le whaitau ma le whafonga i lanta lei e sanga tu mau i a te ia lona vi inga nei se o le whavau lama. Amen. Sila e il porcalame o le temil nei o se li poti fa al tau sanga al pule o le korisi. Mua o no fatu lou. I le mau lunga o le nei au fia, tu lou lava. Lau fionga il pelestene o le konfernisi, o le taitai fo il sauninga il nei tai au. E pa ia maulunga o le komiti o Piula, sua lau sunga il whailau tusi o le konfernisi, sua tau sunga e li isea o whasinoti, e pa ia maulunga o le awalaulia, lau fionga il pelestensi o le au sofe alfani, pa ia le au whainga luenga tutofi mwhaletua, i so o se whata whaitaulanga. O te whapai atu fo i le sumai o lau sunga i le li pule o le tātou korisi i marua, lau susunga i le li profesa vaitusi no fo inga ma lau whaletua. Patu rau atu fo i le sau whainga ma malu o le kānesia, whai whiau ma whaletua malolo manu malo. Te whātulo o te fo i le rala tai o le paia maulunga i mātua ma ainga o wō ma au mea ma mai le au whaau u ma le korisi. Ali im te mai tai, pāpea fo i le paia le silasi o le kālesia. O te tautala ma le awa tele, ma le whaaloalo i tau wai, se whailoa se ripoti Pu'u o whiau mga luenga ar korisi whawhi whiau i le nei tausanga whale kāresia mai a au kuso lua afe lua sifuru mal wha se ia o mai a iuni lua afe lua sifuru mal lima. O lea sa mua o au kuso lua afe lua sifuru mal wha na tala ina alo i ai e le fionga le pelestene o le konfernisi ngā luenga whale korisi i se sauni ngā lotu masani. Whauru whale i nālo i ai le solo inga fōu. Tō fō i se matu pala mo le amtanga o ngā ruenga whaia onga man kolisi. Sa whapea fō i o na whauru whale i nai mani whaia onga stolua ma o la whaltua. Wai umal manuia mai le tau mwhai. O le sunga i whaia onga fō mai i a la tū kioa ma le whaltua e alinet. Pāpea foi le sunga le whewhanga fo mai a tema ala ilima e te wati ma le whaletua i a Rebecca. O se amtanga le leitele leo ngā ruenga le korisi le nei tausanga ina ua whao popo mai le au whai ngā ruenga e so soani i ngā ruenga nei. E manuia i le wainga lau tele le wha ngā solonga o porkalame o le nei tausanga ia wanga nai fo i whawhita auri ma sandilava. Porkalame te itasi o loa o ina kolisi e lima porkalame o loo whatino ina i tono le tātou kolisi whawhiwhi au. Porkalame mua o le Foundation Certificate in Theology
po kalame lona lua o le Diploma in Theology, po kalame lona tolu o le Bachelor of Divinity, lona wha o le Bachelor of Divinity with Honours, e ma le po kalame lona lima o le Master of Theology. O le Foundation Certificate in Theology, e to o sfulma lua li o sa amata ai le tausanga nei, ia o na whatamala foi leo le tōtoru. Ai to toi mai ai na o le toiva, o le atau au ina iai le Foundation Certificate i le nei tae au. Monuia la tau suenga, feololo la tau wamio. Ea maua sa uni foi e la atu, i le Diploma Program, i le amatanga o le tausanga whale kalesia ia o kuso. Po kalame lea mai on spasia ele spats, mai a foi o na sia le SQA, ia o lo whatari pēr se reporti o mai te minei. O le Diploma in Theology, e to a fast fulu i la tau o lo ia il tato por kalame le tolu tausanga, po kalame level 6 i whatulanganga o por kalame ma o onga i nei un po. Ia, o le taia o nei e to sfurma wha i la tous o le a wha manu iaina ma tu i natu ia i le Diploma in Theology. O le Bachelor of Divinity, ia o po kalame lea e tolu tausanga pe on si le fia e to fia mai le konfernisi e di whaife au. E la tau te wha ua wina po kalame lea, te minei e to a whaari i whaife au, sa to fia mai le konfernisi e a mo le wha i longa tikeri. O le tato Bachelor of Divinity with Honours, e le iais tato whaife au mo le po kalame le tausanga nei. Le Master of Theology, e to o lua li i whaife au, o lo fina wina le po kalame lea, ia whato a whaau ufoi le tausang fau pe a whai manuia lona winga o le tae au nei. E le aise tato Bachelor of Theology, Bachelor of Divinity e whaau wina. E le aise tato Bachelor of Divinity with Honours. E le ai foi se tato Master, whaau unga o le tae au nei. Na o li whaife au wai umai le diploma e whatasi mai la tau ua maua le Foundation Certificate. E iei foi mal por kalame a whaletua, o lo whatinoina lava e whaletua o leo whainga luenga, e a o ina umai whaletua o korisi i le por kalame o tau o whaletua o le whaife au. Tōru suru ono whaletua o le por kalame lea, o le a onga tuspa ia le semester mua, e a ma le a onga le whainga o le korose, ma le e lei i le semester lona lua. O le au whainga la o korisi o lo i el te minei, e na o le lima sfurma le lima, whaatasi umai a o au, ma li i whaife au o tōwhia mai por kalame o whailonga le kalesia. O i la tau e le i whaipoipo e sfurma le iwa, o i la tau whaipoipo e tōru sfurma le ono. O le matoa o ngā sā e ono sfuru, tō te le atu le matoa o ngā sā e lor korisi. O pepe fau whanau mai le tausanga i tono le matonu e toa waru. Ia pepe whanau mai. O lo alofangia lava e le atua. Ia le uruola o le nei nuu. I lona anga le lei. O suenga urfale. Sa whataunuina le suenga urfale i le aso sfuma tasi o iuni tausanga nei. E toa lua sfutasi na manuia suenga. Ma ua finangalo le komiti o tautinonga i le aso valu o iulai ina ia talia uma i latou nei i le kolisi whaatasi ai ma le sunga le lia o e tōtasi sa whamalolo ua toi talia i le komiti ato ina e toi whafo i ma le kolisi. O leo whainga ruenga ngā lue e tō se fulu i a te au whaiwhea au whaia o ngā le tātou ngā ruenga. O le sunga le stala, fai whea o ngā a sa nele la matai ma le whaletua i a nele. O le sunga le Dean of Studies, o le sunga le whea o ngā i a o le tanga elu ma le whaletua i a tala i tupu. O le sunga le whea o ngā i a Iosefa le whaoseu ma le whaletua i a ta ofi. Fai whea o ngā i a Wesley Tautua ma le whaletua i a Aleta.
whaiwhaaonga fo mai a wesi le tupu mo le whalatua ia se lesa. Whaiwhaaonga fo mai a Piula Samuelu mo le whalatua ia Elisa. Whaiwhaaonga fo mai a la tui Waikioa mo le whalatua ia Linet. O le sunga ia Stevie Kamu mo le whalatua ia e te nauna. Whaiwhaaonga fo mai ia te mala i lima e te wati mo le whalatua ia Rebecca. Ia mamaua o au nei materina o lo to lua. O lo tau mwhai al tātou ngā ruenga. Se awa noa foi o te momoli atuai lumo le nei au fia le whaafteitele. I le pa ia o leo whai ngā ruenga ngā lue. Pai whi au whai a onga mo lātou whaltua. O no le ngā ruenga whi tā i le nei tau sanga. Mā lo toa, mā lo le loto tele. Wai i manu whaiwa o le nei tau sanga whare karesia. O lo una ia pea whai a onga i le mele o le publication. O le tūsia o tūsi ia mao le nei tau sanga. E au te fia whasi si la atu fo i nisi o tūsinga le a inga whai a onga. Sa ma whai o na loan ti le nei tau sanga. Whaatasi ai ma le mātou whasoa. O le volume masani lava le ar korisi i tau sanga uma. E ala alo maua le laulau leitua i o si tau tau ngofie. Whaatasi ai ma le poloketi e tau o le malo tau tua. O le poloketi le na amata le lua fesfuru valu. E wha mau umai le au whai ngā ruenga ngā lulue le ka le sia o mwhai na mātou maua o lātou wha mau maunga. Sa wha tonu el konfernisi le lua afe lua sfuru mal tolu. E a lea whato a mae on to revise. E a le asi le sila i ail teimi o le konfernisi. I lea ngā ruenga mātongo fie. O fontanga wha lea o onga. E tele lava fontanga whale o onga e tauna a wai i aile ainga whai a onga. E atunu mamao i a po i nei fo i lava i Samoa. E a peta i ane i a olo fua fo i le tupe le tatou korisi. E mwhai on whatino. E a esel tāua. Tāua melo le o whai a onga. E a wai a o onga whapea. Ina i a update ai whai a onga i le tūlanga. O loo iai ia suenga tu spa ia mana mtau sisiri i lea taimi ma lea taimi o le soifuanga. O loo iai ia tatou skorsipi whai whiau whai aonga o loo tapena mai i le whailonga le PhD to tasi o loo i le Pacifica Communities University i Suva i Fiti. To tasi o le Doctor of Ministry i Fuller Theological Seminary America. To tasi o loo i le NUS, i le Universite al tatou atunu o loo whai ai foilon whai longa fo mai, e a whatasi ai maltolua o loo i nei Piula mo le Master Program. O whai ngā paanga. Ta ua o whai ngā paanga i nei vai tau e le o mwhai un toi tu to tasi se a onga. E au noa ma le whaipaanga ma isi fo i a onga maua lunga po i universite. O loo iei pel tatou whainga paanga ma korisi whawhai au a le ka le sia me tisi tonu lava le Pasifika ma New Zealand. O le tatou whainga paanga ma le tatou korisi malua ma kanana fau o loo whaau au pea. O le universite o tako, Trinity Theological College i Aotearoa le a onga le al me tisi New Zealand. O le Pacifica Communities University, pe on si le fia o le aonga le lesata ua o le Pacific Theological College, o lo ulu fo i stasi o tam whanau o le tatu e kalesia le sunga le profesa i Aupolu, lumava ai, ea o lo whau au pea le tatu whainga paanga ma le tatu aonga lea. Hamburg University i Siamani, ea o lo whau au pea le tatu whainga paanga, o lo whai pe masi a simai, ia sui mai le universitere i istaimi o le tausanga. O loo tūmau pia foi tātou whainga pāanga ma meo accreditation agencies. Ia e tā ua le vaenga lea, e lātou te matai tuina por kalamea o oina i tono o korisi whawhai au, po o ngatasi ma le standard, o loo iai ia tūlanga por kalamea o oina i le nei vai tau. O le SQA po le Samoa Qualification Authority, o loo whau au pēr tātou whainga wō, pātasi e ma le SPATS po le South Pacific Association of Theological Schools.
Ia, o tau sirsira lava ia inisi ati na e sa whatino il kolisi nei tau sanga. O le awala si male o lo mai ai tatou tavale, ia o le ati na e taungtale a sa whiangai mar kolisi nei tau sanga, ia o nei whamanuianga sa maua mairi. Il tatou malo e ala le miliona al mato i tu malo, a mato tatalo e maua mai el tupe, ia whatasi ai manisi a mato ati na e. O le tatou waita ele i le lo, e au mwhai o na latou whatupe ina i le whatinonga o le awala le whamatango fia i tonu le tatou nu. E foi manisi o ngā ruenga sa whea ngai mwhai a onga ma o latou au ainga, tonu le kolisi, e lua au ainga sa whai a latou whale ai atou sisila i ai o ni ati na e tāua, taunga tā, ia ai le ai lava se mea e whainga tā i le atua, whawhitai tele lava lau whai ngā ruenga, papel pa ia o alo ia mwhanau al karsia a o se lango fo ia a mātua maainga ua mwhai ai o na whaatino ia ngā ruenga tā ua le teimi o le whamati pe o na iai le tausanga nei. Sa iai le porkalame whapitoa al kolisi le tausanga lente nei a te sema sa o te talo i le awhionga le pelestene ma le komiti o whaife au mo se ava noa o se porkalame whaalau i loa al kolisi. O mafua o na ua maitawina, ua taule ai lava ni sui e mai fafo. Ia tunu i fafo, na amata mea le taimi o le whaamai o le COVID-19. Na amata ai o na o ngā silou, ia petoa ngau pele le ai a fo i mani sui e mai fafo. O se porkalame tā ua tele, sa whaatino i sinoti lava i fafo. Ia, o le tausanga lal nei, ua ia sui e mai Amerika, ia sui mai Hawaii, ia whapea fo i Australia ma New Zealand, ia ona o le tatou porkalame lea, whaafitai tele lava, ia fionga i lisea, whapea pelestene o auso leo whai ngā ruenga ma malu o le kalesia ia tunu mau, ona o loto tali whaalo alo i lea porkalame tā ua, ia leo tali mai le li, tarsia ia le whanau ua ofolo lato soifua. Oro o tausi pel tatou kolisi le whale mai lufi tu lou, le ala i whai ngā lotu, o lo whasolo la vai ele senga whai waso. Ia e whātaita i ele whai ngā lotu i mai, ia e mai se whai lau whai ngā ruenga o lo ngā rue ai. O le whaafitai. Whaafitai tele le malo si o tatou malo, ia, e leo se whaafitai whaporkiki, o le whaafitai sao lava, ono le maua mai o le sosoani, lea sosoani, inisi ati na e ala mai lai le miliona si o mato i tu malo, whaafitai tele. O te whai masui o whai a onga markolisi, whaafitai tele i le fionga i le lisea i a Peter Schuster ma le whaletua, whaapere pa ia o leo whai ngā ruenga, ma le sinoti Amerika Samoa. O i lātou sa tali malo i le field work por ngā ruenga whamasani. Al tātou kolisi whaafai au le masino te sema. Whaaftai tele le anga le lei, o mawhatotonga lava le senga whai waso. Ia ono le tātou sinoti ma le soani tu in mai. So sa iete piula tuai, tasi lea pa anga tō tino lava le nei kolisi whaaftai tele loto wanga le lei, fas furua fentu ina mai, ia mo le wha le lei au tusi o tatou whal tusi. E foi mal porkalame o pasia so se iete ina ia whate leere ia le tatou whal tusi o tatou kolisi. O skolasipi. O te whai masui o kolisi ma le kalesia. E moli atu le whaftai tele lava ia i latou o loanga le lei mai ia le skolasipi. O le ia sea o ao ele i o i e whaso o skolsipi. Lona winga o skolsipi lea e a o ngā fua i lea o a o malon whaltua i tausanga atoa. Whaaftai tele le anga le lei. Ialom whanau a le sunga ia whale upolu ma moli la au i whonga atau le lei scholarship. Fo ina mai le sifuru afe. Whamanatu waina i mātua sa ngā lulue ngā ruenga. O alum whanau sunga e so tu i le motu scholarship. E tolu a wheta ala.
whamanatu ai le tamai aso so, tui o le motu sa komitu mau le karesia. O alom whanau ar sunga ia setu, ma le iwi lo fipo, tui na mai e fo i le skosipi, e lua afeta la. O le na fionga ia vui Florence Tuaumu Medicare Scholarship, whamanatu i mātua ia Tuaumu msoli alofi, e lua afeta la. O le tina malolo ia ala i malo tupu forsale, lua mo le nofo alo. O la to foi na mai foi le lua afeta la, whamanatu tama ia tupu forsale lua. O to whaia a pulu au whaia reta, foi na mai le ono afe. O lana skorsipi whamanatu nei mātua sa ngā luenga, whapea le uso, ia Samuelu a reta, sa ngā luenga o whai langi wholaunga. Alum whanau Filemoni nang seu matai aone, lua afe tā la skorsipi whamanatu i mātua sa ngā lue. Le fionga le President City, male malu ar konferenisia le auso whaarwhani, skorsipi e sfuru afe, sosoani mai, a tonu ai whao o mai steimi. Samoa Qualification Authority, ia na maua mai foi le mātou sfuru di maafe, e sosoani meo publication o tusi al korisi, ia o le sosoani le se tino i tupe tu ina mai, ia a o le sosoani vai sa o lava le printing, o lo whaonga ina il korisi. E le whangaloina a fia i sion vao, o le paia o le Piula Board of Studies, fionga le Palestine o le teitei fono, e mai la tōu fitfilia i le komiti tā ua. Mori atu le whawhitaitele lava, whautuanga matua lalo, e le tāpenanga o porkalame au ina le tātou korisi whawhaifi au. Whawhitai le whasoa, o lo whatari pese reporti le SQA, ia mo le accreditation o le tātou master program, ma le foundation certificate. Whawhitaitele e tōu a fionga i li sea ma le pa ia o leo whai ngā ruenga i sosi sinoti. Whapea mata ngā ruenga ma ulotu uma le kālesia, sa a whea le nei korisi. Whea onga o a umwhaletua i sosi teimi ma sosi aso. Whawhitai le tari whaalo alo, ma la o tau whaea e korisi, ma la ngā atu i whai poiponga, tu uanga, ia manisi wha moe moenga. Whawhitai tele whawanoa o tau maota ma o tau pulela, mo le korisi whawhaifi au, whamanuia tele le tua e le au a ole langi, o no loto waro lofa le tātou korisi. Se awanoa tā ua te mole tua le whawhitai tele le pa ia o mātua ma ainga. E moni lava e leo toi tau ngau fia le korisi. E le eifo se meo toi tau ngau fia le neva i taimi. Peitai e le i alo lava e le atata o le la au. O no loto wa lofa i alo ia mwhanau o le karisia. Ai mai se o so se tau mwhainga i tono le nei ai. Whawhitai tele lava le anga le lei. Whawhitai le lango lango. I so se i tū. Tāu tō lango lango mai e le korisi whawhaifi au. Whawhitai lau fionga le Palestine ma le Palestine sida le auso. Whapea le lau lau ar konferenisi. Le pa ia o fionga i lisea, ma le pa ia o le kālesia. Whawhitai tāpuai. Whawhitai le nofo te tālo. E le siri le tai ilo le tāpuai. Nā ona mātou ngā lulue, wha moe moe lau tō te tālo. Mātou te mālo losi ai, i so se whi au mo so se ngā ruenga. E poto le tautai a se le atu yama. O le afo i se tautua whai a onga, ia maso maua tau mwhaifa tau wā, ua le tau tamali i le kālesi ai. O afo i nea mionga whaife au ma o a o mwhaletua, ua pā o papa i la o tau sila, mātou te matua atu i le kālesia. Ia whamangalo ni whale tono le tātou korisi. Tātia ia, le usui o konferenisi le nei tausanga. Ia emo pele wila lau le lei,
So i fua o lau fionga il prestene ma il prestensilo le auso. Fa furu mai langi le tō whāre konferenisi. Manuia le tapua inga le kalesia. Senga whai waso o oto mamana. E manuia tele le nei aso. So i fua. I le awa mar whaaloalo e tau ai. Wau tulai ai whai masui o le ainga whai whiau whai a onga. E tui nātu i la tau whai wina le tau whai le nei tau sanga whai le kalesia. E na ua la tau whamaria ina ai a inga uma. E anga wa ai la tau i le omia o tuspasi. O le mata upa whawai o le Foundation Certificate of Theology. Whapea i mare tipiloma o le mata upa sisiri. For the Diploma of Theology. O awol prestene ele pule fa malu tu ina mai ia te au. E tusa ma le fa vai o le kalesia matutisi o Samoa. O te talia aloa ia ai i latu nei. Wa nga waa mo tusipasi o le mtau fa vai o le mtau siri. A toa foi ma le diploma o le mtau siri. O i la tau nei o le atau o ina iai le Foundation Certificate. O le sunga Livingstone, Junior Livingstone. O le sunga ia Kovati le ia ataua. O le sunga ia Lawina Aubele. O le sunga ia Whalavai le Autuli. O le sunga ia Tuitui sanga polu misa. O le sunga ia Director Josefa Misa. O le sunga ia Mosa Afamasanga. Sunga ia Taritonu Isaako Laulau. Ma le sunga ia Natale Chris Murianga. O la tau nei o la tau o ina iai le diploma in theology. Ia po le tatou vasenga whai waso lea o le nei tausanga lua afe, lua wha, lua afe, lua lima. O le sunga ia Ratu Kelly vai ngā whai mata. Mai mtanga ruenga matawhele ia pia isai. E malon faltua e anu wau. Kisi whalelei. Whalelei kisi. Songi whalelei. O le sunga ia whawae tā vila.
o le mtanga luenga sa sina sa la faisai. Malon faltua ya tai fili. O le sunga ia anesi so alo se yuli. O le mtanga ruenga papaloa i sinamonga a pia isae. Malon faletua ia Rosemary. O le sunga ia vaivase Livingstone Pesta. Tanga luenga sa tapuala upolu sifo. Ea malon faltua ea saufoi. O le sunga ea Areta Samuelu Areta. Ea mai mtanga luenga vailoi faleata e pia sifo. Ea malon faltua ea Lilian. O le sunga ia lai ta malenga maletai. Mai mtanga luenga o se ke mafou i papauta i pia sai. Ia malon faltua ia mea fou. O le sunga ia ene fatu Piula Misimoa. Tanga ruenga mangiangi ia pia sai. Ia malon faltua ia Ruta. O le sunga ia Ken nuu muripola. Mai le mtanga ruenga se ke mafou i papauta foi ia pia i sai. Nea malon faltua ia me alofa. O le sunga ia Tuputala Mahjong. Tanga luenga papaloa i sinamonga a pia i sai. Ea malona faletua ea na oia. O le sunga ia Tusitala tau tua Tusitala. Tanga luenga e le fou. Sinoti a pia sifo. Ia malon faltua ia Tihani. O le sunga ia Paul Junior Jeremiah Lawano. Tanga luenga vaipoto manu. Ia pia sifo. Malona faletua o le valasi. O le sunga ia Tucson i ulai la vea. Tanga luenga se ke mafou sinoti a pia sae. Ea malona faletua ia Aline.
O le sunga ia Paulo a minga lofa. O le mtanga luenga nu fou fale lau niu a pia sifo. Malona fale tua ia Frida. Ua ngalo ia ulanga leto a fai poipo mai nei ele. Le awa o le amasion fale tua. O le sunga ia taina pa a. Mai le mtanga aluenga a foi lalo i sala fai sifo. E amasion faltua na walotu. O sunga ia talavou sola uputaua. Tanga ruenga foi lea se ke mafou ia pia sae. Malon faltua ia tofono. Ma le sunga ia tavita so oalo amituanai mai mtanga ruenga papaloa i sinamonga i sinoti a pia sae. Malon faletua ia Anita pafta i tele lau fionga. Alala i lalo le whaputuputonga. E lau tutu nao le au whai pese. O le a tātou toi vi i le atua i le vi inga i lua se lau sifuru mal wha. Lua se lau sifuru mal wha. Le pese o sauni e le kolisi.
Ua tātou o mai nei le vaenga o le tātou sauninga, le tau auina leo whailonga mo sili o senga taitasi. Me lea ili angang solia ma le mi ngao e tawai o te wala o tuai ma le whaaro le tele. Le ua fionga i le President Sili o le konferenisi le auso whaelfani. I o le tina fo i leo le kalisia ma le kulisi whamolmole. Si au tau auina tātou whailonga i nei tai au ma le anganga whaaro le tele. Mo le foundational program po le tausanga mua o whailonga sa saunia le elezion el presidente o le kalisia miutisi sa moa matunu fafo Reverend Faulalo Leti Paanga ia whapea tina malolo manu malo ia su nema longo ofe ma le whanau e whamanatu le tama ia longo ofe o whailangi fo launga ma o le ua ia mawaina le nei whailonga o le sunga i le lia wao ia Livingstone Junior Livingstone. Mo le tausanga lua po le diploma 1 o whailongan saunia le alom whanau e whamanatu i mātua Reverend Philemoni matai aone ngang seu o le tātou whalilomtusi le Methodist Printing Press he seti sione wa ai e whamanatu le tamaa ia Reverend Sione Tamalii ma o le waia ma waina o le sunga i le lia o ia komiti o le mau komiti. Mo le tausanga tolu ia po le diploma numero 2 o whailonga sa saunia le tausimtanga luenga si o mato nei lufilufi le sunga ia whalwha mai ma le whaltua o te maa malolo manu malo ia asuelu matau o along whanau e whamanatu i mātua Reverend Apelu Masera tu i Maseve ia maole ua ia mawaina o le sunga ia Nusa Junior Nusa. Mo le vesenga whai waso, tausanga wha po le diploma numero 3, o whailonga ia sa saunia le tanto Wesley Bookshop, o le sunga le tausimtanga luenga ia titimaya ma le whalitua e whamanatu i mātua, tama ia titimaya ta inau, ma o le ua ia mawaina, o le sunga le lia wao ia ratukeli, vai ngā whai mata. O le kapiteni o le aufau o le nei tausanga, o le tātou diploma program ia po le tax fo ilea, o le aufau o le nei fo i tausanga lua wharu o lua lima, o whailongan saunia le tama malolo manu malo ia Fritz Samuelu, tina malolo manu malo ia alai malo mal whanau e whamanatu le tama ia Reverend Tupu Forsa le lua, tama malolo manu malo ia Yeremia, o le tina ia Vaiui Tupu, o le sunga tausimtanga luenga ia Reverend Fepai Kolia ma le whalitua ma le kapiteni o le nei tausanga i lau whau o le kolisi whawhai au i Piula o le sunga ia Ratukeli vai ngā pai mata.
Ia whawhtai lava lau whionga le President Silio Conference Lauso ia wafol tato whama moel nei tai au ia malanganga whaloalo whawhtai tele ia o le teimi nei o le atu inatu i lausunga i le kapiteni su mea matala mai au nei to sanga whawhtai. O te tūla i mare roto mo lalo, e tautala fo i mare whāloalo. Taftafia fo i se tūlanga, ma whapoi poi se ngana. Ina ne isala i amar whonga afa, ma le tauta maari i se anga, ma nā vea lea malape se tautalanga. E tau ia ina o vailu peina re whiringa, ma o tala whau e pei o le whaiva o mānaia, ma mua i whaatulou, e whainga tā o savalia ala o le tua sivi. O nofo ia foi tia seu o tamari, tulou lava. O pa ia le so, wāwhai mai tā vita, o le aso le nei na whai e iova. O pa ia wā o lea ua e whata whaasau, ta i tai o le kālesia, me tisi sa moa mātu nu i whafu. Tulou na ia le fio mai o la wafionga le presidente o le kālesia, na usunga Reverend Paulalo Leti. Fio mai la wafionga le fufonga o le conference, usunga Reverend Dr. Ete Wati Tuyoti. A fio to wafionga i lisea, taitai ia le kālesia i sino taitasi. Fio mai la wafionga le presidente Silio la auso whaarafani. Fio le fionga le fonga o conference la auso whaarafani. Mara mamalo o presidente o auso whaarafani si noti taitasi. Susure pa ia la aufai ngaluenga e so se whaata whaitaulanga. Wa fio mai li sao whainga mamalo o re kālesia i o tātou tamā matina malolo manu malo o re kālesia. A soe ua ulo. Tae au o le lei. A wao lea ua afi fio mai. Ma liu mai. Ma su mai. O tala au mai mātua. A inga o tupu, a inga o a inga o papa, ma a inga o tawhai wha, o sa moa ua potu. Piula lau mua pele loto, su lau sunga le li pula korisi, pa ia mare mamalu o a inga whaife au whai aonga, su i sunga whaife au por karame, fio re fionga tamaitai wa senga leo tausanga whalangilangi, mare nofo a tausanga i ngō pele o piula, tulou lava. Awai ea na ia matea le nei asu. Se poto ea, se malosi ea. Se tō wha ea i nā, po se talo le lau mua. E moni ia, e whātau wata le lāma le māsina. Ai le tau māsina le tangata le atua. O ia o le tufunga ma le mata i sau o mea uma. O le puna fo i mara whai mea i loutou soifua, ma so mātou ola. Whai mai le whai salamo o tā vita. O le wha moe o tau nuu, o le la au, o le soifua. E o tau vivi i atu ia i ova, a wā e lei o ia e whawawau lava lona alofa, whawhtai lea i le atua. Ai le ngalo se whawhtai i mātua re e kālesia. Fio la fionga le presidente ma le presidente Sili o le auso whiarwhani. O tino lau lua te tala. Lua no i le atua, ina ia apu pele ina so mātou vai. Ma ia i umanuia le mātou tamwhai. Whāwhtai tele ia autoa fionga ri isea, ma presidente o auso i snoti taitasi. O le mātou tātou ngalau. I lava in tātou wala, aina susu e lava tau whaamalama. Ma manatua siona i lau tau talo, i le korisi o Piula. Ma lo le tau puai, o lau pule lea. Whāwhtai tele pa ia lau whainga ruenga i sosi kālesia. Ai mai se foi uo ma me mai. Pa anga o le ni korisi. Wei lele ea o nolo walofa. Wei a whātia i le wasa o nolo wanga li. Wei la ina fo i le ala te ia e mori maule aso. O tini lau, o taule ai. Vi ia le atua i mea ua whai. Nau susunga le li pule. Fionga le profesa. Pa ia le ainga whai whai au whai a onga mautou wharitua. O le upu moni,
ua onge upu tangata. Ua le mawhai e so vai vai o na whamatala ina tō alofa. Pe lo loo maunga, pe wha e tai. O le upu moni, e le lilo, e le lanu, ai mea ua e whai. Tā alofa ua e timu ia. O ngā lea ua e la ina. Ua urufia o tō au, i le tau whawhai le ina o alo mwhanau o le kālesia. Whawhtai tele tō titi whai tama i le au ina mara o tau ina i mātou. Ia whai masoo, ua ngā luenga whaola anganga. Ua o tō whaatiti e mātou i le maasa alafa. Lea ua tepa i ula, ua tango i ula. Ula i le su. E vea ia au e whai masui o le wasenga whaau. Mātou te whamalulu atu. I lau sunga le li pule le pa ia la inga whai whiau whai a onga ma o tō wharitua. Le kolisi o na tūlanga whalupelupe ina. Mātou te whato ese, whama walalo atu. Le pa ia re ka le sia malau tapua inga. Ia lafo e nule ai nā so mātou whatamala. I lo o tō silsila mai, a o ala na mafuari. I la o tō tapua inga mamala. Wha mole mole, ia nā tia whatuala vai, so mātou vai vai. O upora tunu, ana tātou leo lolo pita waa, e le tau I manuri wha moe moe. Wha mā lo whai re whaiwa. Sau se I tū la ta apere fua mansina, ia talo lua tuna mwhata, wha au pengaina e le atua lau whionga le presidente o le kālesia, ma le presidente sili. Wha pēa lau sunga le whai lau tusi o le kālesia, ma le whai lau tusi sili. Le nofo a sea si noti e fia, langi e mare pa ia ra e kālesia I tupu maona e. Le kolisi e pele le loto, ia lofa le atua wha manuia. I lau sunga le li pula le kolisi ma le whai tua, pa ia ra inga whai whiau whai a onga mau tō wharitua, ia manuia tele. Manuia tele lau mua, ai mai se au whaau le nei tausanga lua lima, ai o wola le lofa le atua. Manuia tele le usuia le whono le nei tausanga, so I fua mai a manuia. E se foi na ngona o le nei taia. Tūlai lava ma le whāloalo tene. Whai masui o tai ia o le kālesia. Ai mai se le mamalu o le kālesia o mōri mau I nei aso. Whai ia le nei ama noa. Whai ia au masui o mōri le whawhtai tele I lau whionga I le pule o le korisi. Lau sunga I le profesa. Mo sese ma ilo. Whape foi I alfisenga o whaiao. Ua mōri maule kālesia. Lau tō ngā ruenga whita. Le au tau ina o whanau ia le kālesia. Mai le ngata foi leo mōri maule kālesia ma le atuluu. I le tele o mea matango o fie. Ua mawhai o le whatino ina I tutonu o le tātou lau mua. E leo ni upua vane ai, au le loto fia, ma le loto o malia I luma o le atua. O nao lau tō ngāruen. Whamalo whawhitai. Mātou te langona lama le loto fia. Mātou te langona foi le loto whawhitai tele, o nao au tō whiau, o lo tō whita. Ai mātou te tani tonu o lo patipatia e le langi. Ma whamalo mai le langi. Mi lo tō ngapatia mo lo tō whatuatia. Wale a tēnā e no le korisi, so sei tū. Ai mai se o le au tau ina o whanau ia le kālesia. O le talo le kālesia. Ia whalute atu ona manuia. I le tino I le mawhau, siri lo tō soi fua whane angang. Awa, ia le kolisi whawhai whiau o le kālesia. Manuna, ia vi ia Yesu. E ala I whiau ua utou ngapati ai. Lona rua, au te whai masui, tai ia o le kālesia, ai maise o le kālesia.
Le gato foi lea o tō mātua ma ainga ma ngō mai masani. O tō leo whau i le tō sang. Ua maria o maria malo. E le whai ngō fie, whātau sanga sa o tō taupe au mai e te leo fi tā ma whai tā. Whaaftei tele. Iei nisi ua le au ria nei aso. Ao le aso au pito sini o na fia. Sa ta talo ma tu ina muri papanga e mātua ma ainga. Whaaftei o tō pale mai. Ua tau manuia lo tō whamoe moe. Aua tātou. Aua lava. Ai fo i le vi inga i le li. Ona lofa. A toa malona whama oni. Whaaftei tele mātua ma ainga i lau tō talo. Whaaftei. Sao noa fo i le puro le korisi. E leo tō e tau ngō fie nei aso. Ai whaaftei lau tō sila i le li ma le ngā luenga. Mo le fie whao ngā ina o tō walo ma whanau. E wale ngā luenga le kalesia. Po le ngā luenga whawhai whiau. Whamanuia tele leli. I lau tō waso. Ma le whao uina o tō. E leo le unga lea. Ni te ume mita lisi whape o la whaia umwhai whiau. Ia. Nei te ua tele lo mi mita. Ia anto e whale e tonu ai lea e tele i o atu i o. Ia ma wala uina o e ngā luenga. O ma le loto file mu. O ma le loto maulala. Whao ngā uto. Wala ngā luenga le atua. Rau mata lavana nei. Me mua o le. E ye isi a o ma whale tua. E pe e maa e kisi. Ai o le aso e te tauai. Tele tau sanga sa o tō ngā lue mai ei mo le tau whai. Ai pe e maa. O e lisi whale tua pe e maa i le au, ai le maa i le po. Aua tau te ola le anga whape la. O lona lua, e fwere mea maa nei a sa o mai tau ina fo anu nei. E le maa nei o le tape nanga o le kisi. Ia, o le winga o la utala, whaaftei tele mo le tapena. O le ato e lau tutu na o le au fai pese. Ai whaalongolongo tātou. E le pese o sauni e korisi. Whaaftei.
Se i toia mai se isi pati tele mo le polisi. Ua langona lava i nei tae ao. Nisi fuai tau e masani e le atunu. Ua tini pa o le utu. Ua tau le ai o le tapalenga. Ua o le aso sa lupe. O le aso sa mo iai matua ma ainga. Ai mai se foi o tō wa o ma whaletua. Whape foi le li pule ma whai au. Ua le vau no tō mo. Se iau ria le nei aso. Ua tini pa o le uto. E iei le upu o te fia whao ngā ina mai le sodi sa whaitau ina mai le tusi o mareko. Mō manatu foi o le whiau lea mō o tōu lea whao o i nei aso. A o se whamanatu foi mō matou uma o lea o whaingaruenga. E o lava i tai ma whaila unga o le tala le nei. O se whamanatu lea mō tātou uma e maise lava i ate o tō. O le lui lea, ma le tala le kalesia mō o tō leo whau. Mō le nei tausanga. O le whai upo e lusful tasi o le soni sa whaitawina mai le whengeng fō. O lo whapea mai upu o lo iai, ua anu ane le tasi tangata o Simona le kūrene. Ua sau mai le vau. O le tamaa foi o ia o Alessandra Marufo. O la lato whatawa nau lea i ate ia. Ina ia ave e ia o lona satou. O manatu o le whiau lea mo o tōu leo whau. Wala tō whatawa nau ia te ia. Ina ia ave e ia lona sātou. E le toe tau whamatala ina le tala. E puapua ngā na o ilo tātou wali i whaolo i Jesu Keriso. I teimi o lona whamisinonga. A toa lava se i o i lunga o le sātauro. A toa i lona madiu. Mea matanga. I le mawhai e tātou o na whamatala ina. Le alofa. Ia i tātou uma lava o le tangata whatua tua i le atua. Pe awa ai ma le loto o tia i mea sa whai i a Jesu lo tātou wali. Ale mafu angane na le mawhai ai e Jesu o na whaau wau. Le hamo ino le sātauro. Ma le ave ino le sātauro. Ai whafua se i rawa. I aku rene. Le tangata whatua a sau mai le vau. Le tū na te le loa. Ai longa na sa uniku rene i lea taimi. O le a whaisa na ngā luenga. Mo le li i whaola. Lau whesiri vole nā mo o tōu leo tau mwhai. Wō tau saun. Wō tau saun e avel sa tauro Jesu. Wā le mele nā o au hina i o tōu. Le mele na tinga ina i whai a onga. Whātonu ma whāsino ala o le ngā luenga. Wō tau saun. Wō whai atu e leo le i unga le nei. Lai whatari mai ngā luenga mo o tōu. Lai whatari mai le sātou. O le wingo le sātou.
o mea whaingta e whai mai tangata i a tātou. A le mea sili o na whaingta. E le ai se whai au po se ao, po se whai launga, o le tala le lei, po se tai, e nofo ma fauso na sātou. A whai foi e fauso sātou, e fau fua i lo malot. A le sātou na whai e tangata i a Yesu, e se mafa. A wau tana tonu foi. Whapea foi le sātou e whai mai a i tātou. A whai e leisi tangata lo sātou. On toa mawhalawa. E te le ma whai on tau ave. A le winga na le au mo o tau nei tae au. Ta pena. Sauni nei o wā. Pe alo whai atu ai longa na sauni si mona. O le a ia whai se ngā luenga le lei. O le a ofo na tautua mo le li. A walevan ta pena o tau. Mo le whai au. E mana ia lama ia te upu ia sa whai tau ina mai le whengai ka fau. Whai mai, o loo tau nisi i kariota. Ma nisi i soro whanua. Au i tātou, wa tātou tau suafa o Iova, lo tātou wa tua. Man mana ia le upu na tau. Au le wingo la mea. E au tau e taua. Ia lato mea tau. Ia pia le malo tele o Amerika. E matau tia mea tau o Amerika. Le alfoi leo fefe o isi malo le lalolang. E tau lato i mea tau. E o ai niukiria. E tau isi i solfanua. Tau isi malo i ma nei o lato kariota. Solfanua o mea uma. Mo le taua. Au tātou le au whatua tua, tau le suafa o le li lo tātou tua, a wā le suafa e tātou te manu mā lo ai. O le suafa tātou te mawhai ai me uma. O le tofi o le matai sā moa. E amo fue, ma tūtoto. O le tofi o le whaiwhau. E amo sātou. Ave sātou. Ave ti ngā. Ave pupua ngā. Me whai mai e tangata i a tātou. E iai, i a stasia li e ta ua o Saint Christopher. O le winga o le ingoa o lea li o Christopher. O lona winga o Christ Pera. Na te tau aveina Yesu i lona ola. Na te whaailoa Yesu i lona ola. I lo lava tā ofi o tou o Christ Pera. O tou le au whau, tā tou le au whaingaruenga, tā tou o taitai. Tā tou o whailaunga o le tala lelei, o tā tou o tangate tau ave Yesu. E ia isi o tou whafose ia, pe ia o Simon. Te ia. E lero langi sa e olai, e ofo ia tea. Ai e ia se mea te i lava, ua wala uina i oe. Fai oe masui. Wal mena lena fai Simona. Sui ia Yesu Kiriso e tau ave li satou. Maal fe au foi le mo tau leo whau. E le whaingo whir satou. Me ano whai atu. E te le whai o so satou. Ai whai mai le laulang. Ane me foi lea o tele ai whai whi au I tuo I ni au lotu. Ta te mai tau ala. E mea e tutupu. Me foi leo tele ai leo whai ngā luenga o malo lo mai ngā luenga. Pe whaatea fo I mai ngā luenga. A wawa le ma whai o na tau ave le sa tauro. O le ma whai o na amo le sa tau. Wa I sau. Wa utu sau.
sauni nei. O lo whaatali mai le li. O lisi le me tau. Tā pena ina o tātou ma utou le ngā luenga. E le whapea tā pena Yesu na nofu lea. O umon tā pena tātou o nā alu leo le li e tū mai o mwhaatali mai. Na te le tū la fo ina utou. Paulava o leo lo loto. Lo loto mo le li. O tātou loto mo le li. Ina ia sila le li o tātou loto. Wa sauni mo tā pena tātou. Mō lana whe au. Ia manuia tele outou. Loutou whaau unga. Ua tau tala so o lea upu le whaau. Ai le ise mea o whaau ua tuai outou. Ua a whaau e whaau suau. Lea e linta ua le whaau o le uu. Al mele mo a fio mai tai o le kalisia. A fio mai le kalisia. Ma malu o mātua ma aing. Wa a fio mai se o tātou tatalo whaatasi i le atua. Se i tū atu i le atua e a fio mai le nganga pa ia e whaau i ate uto. E whapa ia i ate uto. A wale ngā luenga tele o lo whaatali mai. O male manuia. O male loto mauralo. O male loto file mu. E le tu una tātou e leli. E saunia pēr tātou. O fe au mga luenga mo i tofi mo vala winai. Pule le kalisia. Mo utou. E ala i tō whinga. O le a tātou pepese i le pese. Rua se lau mo le lua. Ua polo i mai Yesu i a tala ina mai. I nuu umalava le tala e o lai. Lua se lau mo le lua le pese. Tātou te pepese ai.
Ia I lunga o le au whau. Ai mai se foi o rikolisi. Whapea foi whai a onga. O I mātou umalava o mauri mau I nei aso. O lou I kalesia mo lou tunu. Le manuia o e le atua le tamā le alo le angangsa. Nei o I le whavavau lava. Amene. Amen. Alala I lalo le tātou whapatonga whamalmole. O lea ua mai au na mamoli lapalapa o malo. Pe ona vea ai le afionga le presidente o le kalesia ma taitai o sauninga le nei tai au. Ia wafo le whamoemoe. O le kalesia ala le kolisi whawhai au ma le whamanuia le nei aso. Ia siteimi ona pa uatu leo se anga tonu foi. Tapu inga wal whamoemoe le nei aso le hanga solia ma le mingau tawai. Whailo whatawa ma whonga tau malmole le sunga le lipule ma le kolisi. Walo atuai ma le whalo le tele lau sunga le taitai o sauninga. Lau afionga le presidente whapea foi le komiti o Piula. Taina ne foi lau afionga le presidente Sili le konferenisia lau so wharwhani whapea foi le lau ma le nofo a presidente. Lau sunga le pule o kolisi whawhai au I malua. E sau whainga o tātou mātua malolo. Ia mapu atu I le mauta lea I ngā tai. Ia wafoi se whaasiri ngā malosi e talo atu I tātou mātua mainga ma wō. Ia tātou talimau pe nei le whale nei. O lea whaasau ai lau tau singa. Ia mata le tātou tau sala pe o whamoe moe o nei aso. Ia rau whau, whamole, ia wawe na io e tātou. Tātou e whai mai nei a wale. Tani ngā sua I nei le maota le nei whamole. Ia tutu lai le tātou whapatatonga. Le ala mo atu le solo. Tātou le sauninga ma le komiti o Piula. Ia whapea foi le pule mwhai aonga. Ia whapea foi ma le whasenga whau. Muli atu. Ia whaula I whafo whamole. Fala aí.